Gondro mapa kumiro pelek pitori ko. Oi Gondro, kumenye noe. Bosa sa di Gondro bola. Lupa jolang betah. Halo Ceng, Jo. kayak gitu. Oh, kumi boleh. Oh iya, tanya na flat bulata. Iya. Juga nih, Mai. Kita aja kita. Waalaikumsalam. Ceng. Itu. Udah lewat. Akhirnya begitu Ceng. Tersaji ngaku kita. Eki boleh? Boleh kak berlayar Ceng. Naik balai suka. Tapi senangnya. Wah, mana Ceng? Puasa ya. Namanya senang kalau terima ke pelayaran. Wah, lainnya jurus aku berlayar Ceng. Pak Bagang mah. Ye. Ini ya Allah. Baik. Tapi Ceng soleh. Oh iya Ceng, bak. Masih di kampung bilang mau sedikit. Wah, magampai itu cek lo ti paro adiwi. Matu ki. Aja atau si Bela. Di waktu ruana, Pak Sulapan turun ki. Wah, matu to boleh mesti ya Ceng. Maro matu nu nak pi. Maka sih Ceng. Masalah lakda sih bisa diwita. Kayaknya CD masalahku. Tapi dia na CD. Ya saya na CD. Masalah kami masih ternyata masalah janda. Masalah aku tuh. Main mana sih nu diceng? Main mana bere pajae bensinnya. Gitu loh. Main mana? Ya apa ke Ceng? Sini na boleh ya main mana? Apa ngebulu? Ceng, dia isengnya ro, gondrongnya ro. Baru-baru aja laki itu ke kampung. Ya ro ke Ceng? Gondrongnya. Ya rumah lampe kemana? Wah, aja itu 50 Pak. Nanti anggota ganggu soto. Jolo aja Ceng. Masa nanas ki nangingin ki jole. Aku bane. Silo bawan aja kesapai gondrongnya. Liyo sadi perdina ti. Aduh wale. Kesapai.
Allah, si nanang mewah. Kami kapalit suli naroon ro. Pero juga nggawa na ka pa ro. Wah, gondro mapak miro pelek pitori ko. Pelaba ka pitak cule. Oi gondro. Kumenye noy. Tiga ke awar. Maaga ko. Aja nih kutu. Awa, telu ko balik. Lagi apa kak? Sisa ki ya? Di mana ka pura jam mo anggotaku? Ini kami bang anggotamu. Arang anggotaku eh. Wah, cuma kita sih ki bela. Dito nga to ba tebak kami ko. Pura no to ba. Kasi ki kamaraga iya. Aluro na ko eh bicu-bicu eh. Pama ka kulo ka bala kang anggotaku. Soro-soro ke jelo ko kita. Bicu-bicu na sapa. Si Nana memang.